Mbanje kubasuhuza, iyi ni Kamuzinzi TV, njye mwumva ni Kamuzinzi. Rero tugiye kubagezaho amakuru y'ibiza byabaye muri aka karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo ndetse ukomatanye n'umurenge wa Rugerero. Aya ni amakuru y'incamugongo, amazu menshi nk'uko mubibona yagiye yagwa, hamaze gupfa abantu benshi ndetse imibare iriko iragenda yiyongera. Nk'uko mubyirebera rero urabona ukuntu amazi yagenda yaca mu mazu, maze ariko yagenda yanyura mu mazu ahantu henshi hatandukanye. Uko igihe kiri kugenda gishira niko amazu yari kugenda yagwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse rwose sinzi icyo turi bukore namwe nk'uko mubyibonera. Ahangaha urabona amazi ari guca mu gipangu akinjira mu nzu, rwose pe ni ukudusengera. Iyi ni Kamuzinzi TV, ducisha ibiganiro bitandukanye. Yesu Kristo, ndebera hariya rwose. Ahangaha ni mu murenge wa Rugerero, urabona twatangiye kubona ubutabazi bw'ibanze, polisi imaze kuhagera, ariko ahangaha urabona ukuntu amazi ari kugenda mu rusisiro. Aya ni amazi yarekeye ahantu hamwe wagira ngo ni ingezi. Amazi ari kujya yanyura mu mazu yakatwara ibintu, intebe zo mu nzu, amasafuriya, amabase, byose ari gutwara. Urabona abantu bari kugerageza kurohora ibintu byabo byagiye bigenda bimwe na bimwe uko bashoboye. Inkweto, ibintu byagiye bitemba neza neza, amamatera bari kurohora. Ubu ngubu yatangiye kugabanyuka, cyakoze niko gahenge dufite. Dore moto hariya, nta kintu kiri gutambuka muri kano mazi, ni menshi cyane, afite imbaraga zikomeye z'umurengera, ni menshi. Hari utundi duce tumwe na tumwe tujya tugeramo amazi ku buryo bukomeye, ho ntabwo twe twahagera ngo tumenye ngo bimeze gute, nk'agace ka Mahoko na Nyundo n'agace ka Gihira ndetse na Kabirizi. Aho hantu dufite ubwoba cyane ko nta nzu ishobora kuba yasigayemo, kuko ubwo amazi yageze hano ho, ubwo ho yahageze birenze bikomeye cyane. Turacyatoza amakuru ngo twumve ukuntu uko bimeze, ariko ni ukudufasha gusenga Imana cyane. Urabona abantu bari kujya kureba ibintu byabo uko bitari kugenda. Urabona amazi ukuntu yambuka mu nzu yasohoka, uraye guturuka mu bipangu by'inyuma yaza ahangaha yari kunyura mu bipangu no mu mazu. Mbibutsa gukora subscribe ndetse mudushyigikira, mukora na share abantu bareba ibiza twagize, ndetse mfite umutima wo gufasha bakagira ukuntu badufasha. Ntabwo ibintu byoroshye hano. Iriya nzu igiye kugwa, dore iraguye. Yesu we, amazu menshi yaguye, ni menshi, kandi uko bigaragara mu masaha ari imbere, ubugwe bw'amazu bugiye kuba buri kwiyongera cyane rwose. Aya mazi keretse tugize nk'amahirwe yagahita yakama, ariko ubundi mu gihe yagikomeje, umurenge wa Rugerero hafi 1/2 n'uwa Nyundo
biraza kujya hasi. Ikibazo gikomeye nk'uko mubibona. Andi makuru ntimucikwe mu kanya gato cyane.